انا افهم في كل حاجة. امال سموني حدقة ليه؟ دارد في آلی هنده گله که ناراضی بونجی چه آلی گل درد که انا کسی تکت شورش ندایه شهید ندانه شر نکرید نوا شورش ده جبونا به یکی چید بیجه او خواه نرینا ملت راسته یعنی یکی گو نتنه کد نکریه دوان ساله گو قی زحمتی مکشان 24 ساعتا او بدجمن رل دجی مد خویتی بله لی ده پیواجوین بویرنگی ده پیواجوین دیروکی ده ام وانتشتا داتین کیلگه کی ام ده بیجن بلا تو کس لدر و نمینه جبر تویل در و بهله ویدی سوق بری هر بدجمن رل بتفقه و هر خدمت خلکی بکن و خلق وان بکار بینن إذا دوسا جهرن خلقوا عم بكار بينه لدجي ملات ودجي دسكفتيه جو تشيبونه بشغلن نعم وان بينن عالية في عالي باشتره مثلا ما أنا وانينن وتركيا أكثر وان بكار بينه وبيستو تشار ساعتا تشد روي هن سر راجاندني ويدريا وان بلافكن وبكردي باخن تركي داخن ويجي بكردي تشتابيجن ويشاغي زررك تشيله إيديش بوجو نتشن عالية دجمن أو نبن أمجد بيجن غمناك يعني دم درباسوي تشكرن بلاخه لفقط آمهم جنهاو بيبه ام وان حميز بكن ام وان بينن هاتن باش نه هاتن ديس اشخوا ام ايگو ناوا زحمتي و زوريه د جان کرن و برخدان کرن و تکوشنی کرن قرباني دان او تکوشنا اخوا بردوام بكن و پرگالا نو يا ديمقراطيك. انت تتكلم جد؟ لا حول ولا قوة الا بالله، والله ما اعرف غير منك دلوقتي يا ابو حميد.